Saya cuba colourkan rambut, tak nak. Nur Syafiqah, I tak nak colourkan rambut. Sebab, thank you siapa yang bagi gift. Sebab colour rambut ni, untuk umur orang yang muda, okay, memang sesuai. Memang, the end of the day, bila kita umur dah 40, rambut kita sangat sensitif. Sebab itulah Kak Sajak tak nak colour rambut dah. Sebab rambut akan jadi gugur. Kalau boleh kita kena rambut hitam, okey. Rambut hitam tak salah, dik. Sebab you faham tak, bila kita rambut hitam, kita menunjukkan kita punya background kita. I proud to be a Malaysian. Because why? Because walaupun orang ramai yang cakap sajak macam muka orang Thai, sajak macam orang Filipin, Malaysia tidak tertakluk dengan wanita-wanita yang tercantik tau. Sebab biasanya kalau orang luar, orang-orang yang kat luar ni, contoh kat Aussie, kalau dia nampak perempuan cantik, dia akan cakap kita ni daripada Thai ataupun Filipin. Sebab are you Filipin, are you Thai? Sebab kat sana memang banyak. Even beauty pageant, diorang lebih keluarkan, orang kata apa tu, brand-brand pageant ni semua especially negara Asia, Thailand dan juga Filipin. Tapi for me, I very proud to be a Malaysia. Sebab gadis Melayu, even walaupun I ni kopi ori, I menunjukkan Melayu kita, hitam ni adalah, hitam tu adalah menawan, dik. Tak salah kalau kita hitam. Kalau kita pandai, orang kata apa tu, menyusahkan diri, jaga. Cantik, hitam tu menawan, dik.